S obzirom na to da se uskoro očekuje rešavanje problema kanalizacije i početak rada prečistača u Vrbasu, u toku su završni radovi na delovima kanalizacije u Crvenki i Kuli. S obzirom na to da su radovi na potisnom vodu pri kraju, trenutni radovi su fokusirani na to da se teren vrati u prvobitno stanje, saznajemo od Blaže Kostića, rukovodioca Odeljenja za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment. S obzirom da su radovi pri kraju i ovo vreme nas trenutno služi, iako u prethodnom periodu nije baš bio takav slučaj, tokom celog perioda izgradnje očekujemo skori završetak radova. Kada kažem skori, znači po zadnjem aneksu ugovora 31. januara se završavaju svi radovi, tada se odpočinje sa primopredajom i tehničkim prijavom izgrađene kanalizacije. Htio bih da vas podsjetim da se radi o kapitalnom projektu koji su podržali Republika i pokrajina. Opština Kula je učestvovala u projektu, vrednost projekta cela je 5 miliona evra, znači vrednost učešća opštine Kula je 300 miliona dinara, dok su po 150 miliona dinara dale pokrajinska vlada, odnosno Uprava za kapitalno ulaganje pokrajine Vojvodine i Ministarstvo životne sredine i Vlada Republike Srbije. Sa okončanjem ove investicije očekujemo da će se povećati kapacitet, odnosno dotok vode iz Crvenke i samim tim doprinijeti radu prečistača koji uskoro počinje da radi. Hteo bih vas da napomenem da, čisto da biste stekli utisak kolika je veličina tog projekta, je da preko 50 km mreže je urađeno, znači u Kuli oko 13 km, u Crvenki je skoro 30 i sam potisni vod je negde oko 9,5 km, što teško da je i nekad bilo koja druga opština u Srbiji radila toliku infrastrukturu i to je stvarno bio veliki projekat koji je pri kraju. Ostale su još neke manje deonice u Crvenki, znači ulica Nade Dimić, povezivanje Crkve stanice i u Žarka Zrenjanina još neko povezivanje se završi, šahtova. U Kuli imali smo manji problem, doduše ne toliko manji, ali smo ga rešili, morali smo doprojektovati deo kanalizacione mreže, odnosno raditi neku rekonstrukciju zato što vod i Crkva stanica nisu bili zadovoljavajućeg kapaciteta, radi se o glavnom vodu, nalazi se na trasi vodovodne mreže, pa o istom trošku moramo rešavati i jedno i drugo, znači i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, jer to je glavni vod koji sve kanalizacione vode u Kuli vodi na potisni vod koji ide prema Vrbasu, isto kao što ovo što vidite iza mene, znači ovo je glavni objekat koji sve vode Crvenke tera prema Kuli i dalje prema Vrbasu. Kažem još jednom, ako vreme nas posluži, ne bude nekih daljih odgađanja, očekujemo da će radovi biti završeni do 31. januara sledeće godine i tada ćemo imati kompletiranu kanalizaciju skoro u celosti. Crvenka u celosti, u Kuli jedan manji deo, znači ciglane nema i tada ćemo imati kompletno pokrivenu infrastrukturom i Kulu i Crvenku što se tiče kanalizacije. To je bio stari zahtev građana. Znači, sećate se svi da smo svi želeli da ne smrdi begejac i problem je bio i u Crvenki i u Kuli. Kada se sve to završi, sve fekalne vode Kule i Crvenke upute prema prečistaču, tada se stiču uslovi i već imamo prepisku i dogovore sa Vodama Vojvodine da krećemo sa čišćenjem. Non stop se spominje Veliki Bački kanal, ali mi imamo dogovor i vezano za begejac smrdljivi, takozvani, odnosno lateralni kanal I-64, da se otpočne s njegovim čišćenjem i da pripremimo dokumentaciju i da vidimo na koji način i kako ćemo to raditi. Na zadovolj svih naših građana, znači i dobit ćemo ono što smo i hteli, zdraviju životnu sredinu u našoj opštini.